Monrotone sedikap gue. Desi kedete kaki lo masih arah. Oh, cocok nih kasih sekup baik. Oh jolo, utel pongi Sakdi. Oh iya nomor rotnya Sakdi. Pak Arwa si tengah capak nah. Oh iya. Ini sih Rodo. Kakak dulu. Kakak bawah nih deh. Halo. Iya, halo Dik. Waalaikumsalam. Tega ki Iya, kamakku bola ada ki. anu roh. Elok kawas, elok kabolata masiara. Iya, lo kan nih mai. Oh, wedi mah. Dek mana mah becu ambot ha. Oh, dek mah yang penting dek mata kurang ajar. Oh iya. Heeh. Kuni balik nih, Dik. Iya. Yes. Ah, si runtuh kasih Sakdi ya. Cocok nih. Wih. Yolo. Tapi tega nak minres apa tuh? Oh, ka nomor nang gotek gue minres apa tuh nai. Kapal 5 si parapet cepat. Oh iya. Ah, ada nih. Ya, halo. Halo. Malo ki. Kapar luku pinrengi kak sapatu tak. Saya kira lau. Wah, ajak namanya kapakutan anu. Elok kalau si runtuh Sakdi. Oh iya, nggak nih mai. Iya. Oh iya, cocok nih tajan apa lagi bola. Oh iya. Waduh, pacek kupa walai, Pak. Napa aku si runtuh Sakdi. Oh iya naik. Oh iya. Bah. Dia gagay tak tahu lalan bro. Tigir aja Sakdi. Kung nata situ aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita ya? Iya. Agak tuh perlu kak. Halo Kak, siaran. Oh ini si Wawan Sadi. Iya. Oh Sadi. Buki kopi main. Kayak si Lota. Boleh dia kayak sendat tuh? Iya, pada kemarin kan. Iya. Kalau Jadi kesami-sami pe tanya pada nyane. oh iya. Nyane kan? Iya. Si. Mau diset tuh nak. Iya. Oh, pas sampai si kolam mana mesti diselektif tak Brodi? Baik. Oh. Masih mana Pak Leo? Oh iya. Iya. Nah, terima kasih banyak, Dik. Terima kasih. Iya. Iya, Mai. Jangan dekat. Manengkah? Nama licet tuh luar nai. Nah cepat kalau nak kacipo ero.